zaseNingizimu Afrika labantu abakhona njengoMduduzi Ncube ubenkulu wezemholo utabe akhona Big Fish Dladlamini noThando Dlamini kubalo lwabambala asihlangane khona. Awu lo Mathemba mama. Asasangincipha kangaka emtimbeni nana ibhizinisi yakho leshaya kancane nje kulula. Kanti hayi ke khululeka Ndlovu. Namhlanje ngikuphathele sisonke. Nabana two camera namhlanje unetikhathi tekukhangisa letimita kancane nje usale omabili. Makhasimende ayayivende emhlanje. Kwakho nje lolonga sikhangiso sakho lesinimizuzwana lengemashumi lamathathu bese uthi what ulibhekisa khona emsakadweni. Yey ngaphasa ngakho. Ekuseni sikhangiso sibita 450 emalangeni emini 395 emalangeni bese entsambama sibita 425 nje kuphela. Kuva kabandi shayelana Didi Nova 2406 1075 2406 1023. Impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo. Awulishadile mlaleli womsakato wakangwane singinahlelweni manje impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo sabile nesikhathi alishumi nemfica ishadile indlulala insimbi yesikhombisa ukhona umfundisi nalomhla Dr. Reverend JV Mazibuko selo siqhubeka kulenza yevile ephelile sabeka umuno sasho ukuthi hayi lo musho utawuqhubeka ngoba sikhathi sambile welase anginike wena babe ukhona namedem lamhla usitawuqhubeka naye. Siyabonga Simelane ngimukela wena njengadriver wale bus siqale Simelane yeah sekusele malanga lambalo sikhothele umnyaka wa 2024 sibingelele kumake lobuya lapha embuthweni wembube sibingelele nakuwe mlaleli ekhaya sikwemukele ehlelweni impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo lolu hlelo luqonze kwakha wena lwakhe umndeni wakho lwakhe sive seMaswati sokushido Simelane kokuthi besithi ngitha nalumcabathile lwemageme sinamake lakunene ukhona ke namhla usihloniphile empeleni ngekuthunywa ngumphathi lomkhulu siyajabula make ngokuthi usihloniphe namhlanje khona Simelane siqhubeka khona lapho wakuthi umbuto wathi sinesekela sabamema yini nathi ke mina kuleli viki lelilandzelako ngisho lesiphethu lakho besinabo Simelane nakakhuluma lapha evikini lephele kwakushe kuphakama Noelela kimi kodwa nase bakhuluma sebahlanganise nabantwana lebesinabo nebadali lebesinabo kulamalanga la lesibenawo lokunye ungathi uyadincinda ukuthi ngimi ngiva kona ngisesela kangwane ngisemhlabeni ini kona ukuthi ngive nakule nkuvakho le kube kuyangami Simelane emathuba sivumela lento lendiwa ngumbutho ungathi ngake emalapha esiqongweni ayamemeda ngoba nangakanakwa nayo into lesetshenzwa umbutho wembube kulamalanga angathi live litawuba yini live liyapi bese ngesilumbi kwakhona kuluthiwa ngama strategies kusukume wonke umuntu
wena gogo, wena mkhulu, wena mdali, nangabe sinaleli live eliphila. Ngishito evini leliphelile ngathi lokufike kusijabulise ubona lo mgwaqo lothathwa ngulombutho nangalendlela lebasebenta ngayo lesifisa ukuthi inhlakanipho yemidala ichubeke besethe kwabo. Itigebengu tibanjwe tibuse emabhukwini tisetshenzwe ngendlela lefanele kuthi ophila sive ngoba naye anginawusho ukuthi unene lo sigebengu nakaganga akathandi naye kugangelwa. Nakagangisa labanye akafuni ukugangiswa. Ithinga ke lento siyibambe ngadoda impili simelana. Ngoba se labanye baye bathi lokunye lokufaka sandla kutheni abantwana batkhanze sebenta imkhiba indlela laba khule ngayo noma simo labakhule phasazo. Labanye bathi umntwana lokhuliswe ngunina angekho babe uvame ukuhlupa angathi kusingabe lokho kuliqiniswa kanjani singakuthola njani. Kunemlaleli ke lesasinaziphuma la kulenza bayikhuliswa komntwana kunenkulumo lethi umntwana ufuna ahlale nenina aza abe neminyaka e-18. Usike lo mlaleli bengicela kuhulumende ukuthi sekasizame sibobabe bebantwana asiphe ilungelo libe linye nje simane sithi khulisele abantu babethu ayimane iphele inzaba ya 18 years bantwana bakhuliswa ngumake kuphela wakamanzi nomlaleli lokho sivele ungabe kuyasifaka insandla ukuthi umntwana lokhuliswa ngumake bathi phecelele uba spoiled. Simelane utayikhuluma ngoba ngaphimi siswali utayikhulumisa ngoba inzaba ikhulunyiswa iyakhulunywa. Utayikhuluma make kodwa mina la ngihleti khona nale ngikubona ongilaladala abantu angiphikisa umthetho nenzawo yawo ngayendlela ngikhuluma la kwenteka lapha phasi. Angiboni lenzaba ya 18 years ngoba kungene emanga athi ngeke lo babe akhona ukukhulisa umntwana kushiwo na ungathi ufika lapha phasi lapha empilweni ngilo babe lo wenta konke lona nje uya ngekuthi ngiyena amkhipha wabangila mhlaba hlovunzile ukuthi nasekungena emanga ke kungede kwabukwa tonke leto tinto sikhuluma ngema cases lesingasho la kunana la kunana ukhanze ukuthi sogibe ngaye lo mntwana seyidla ngaye nato tonke leto tinto ngalamaye amagama nje ngithi Mnguni ngiyavumelana nalokho lokusho lokulalela sitayiteka ngoba ukhona manje ngoma lokunye ngithola ukuthi uhambile noma kubantwana washiya lo babe nebantwana uyabageza uyabafunda uyabagcokisa kwenda baze bamtayele bamkhohle nalomakhe kepha nothola ukuthi mhlambe nase bawulitisana so uyabathatha labantwana hayi bantwana bami kepha na ke angathi baka welfare bakube bawuqhamukanyelanga lokuthi mbamba nangabe lona ahlabashiya labantwana vele batayele lo babe wabo sengangahlulwa yini mhlawumbe bakhulise uzowabe ngisajwa nasesikolweni akekho lo uhambile uyethi inzalo into esilva sathi ukuthi ntiwa kepha na iyawutekwa lenye nginzaba leyavela timanzeni ibinto lakho ngoba umlaleli lo singila kunenda kanzi umfati lesiphiwe kunene emlaleli usike lento lena lebesikhuluma ngayo emagenge usihambelana nema-tattoos nyalokho inzawo la kaNgwane la kubhalwa khona ingabe ngete kwancanjwa yini lokho uzinene nje nima-boys yidabathi into eningadenda ukuthi lala kwentiwa khona letinto leti ngoba tiyatiwa letinzawo noma nithi mfumfuse nithole ngete nakuvimba yini ngoba ushilo wathi babonakala ngale mdwebo la emtimbeni kusi ngete kwancanjwa yini lokho ushamba kanya atimanze sicela ubingelele umlaleli sikwemukele thina. Ngiyabonga kakhulu usela kwingaleli ekhaya siphiwe ligama
Libido. Umuntu uyabidwa. Ngicela nje kucala nganaye ukuthi labantwana labanye ngike ngabekisa ngathi 90% empilweni labantwana vele akekho babi la ku-picture la ekumkhuliseni lesibatfolile uthola nje ukuthi vele babi akekho lokunye ukhona udlala lenzima njengoba sivedile ibhenki liphelile kudlalela khona lapha khashana lokusho-ke ukuthi vele sikhona lesi simo sabantu kakhulu ekukhuliseni umntwana noma ngawuyintombazane noma ngawumfana ikakhulu-ke labafana vele ngibona abajwayele kakhulu ekulombo vele kunalesikhala kakhulu sokuthi babe akekho abemntwana so kulokuthi akakhuliswe ngumake azabe na-18 ngingasho nje emaswatini ukuthi noma ngeke ngibe ngcono ukuthi vele lo mthetho ume njani lapho kodwa lesikubona nyalo ayasonzela ema-social workers nangabe kwentekile wacabana labantu ababili bayeda ku-assess ukwenale-assessment Kubukwe le simo kuhlolwe lokuthi vele lo mntana la kahle likhona nyalo kudeni bungoti bekuthi sowushiyeke kabi nangabe akumake ngaleso sikhathi bake bamkhweshise namake babude lo mntwana ayedwa uthi udivela wena ukahle ukuthi ungahlala nabani nangabe lo mntwana tati beka vele tonke leti ngcikisi tensimnengelonga kubabe siyababona bamthatha ahamba abanabani akhule ngale hlangothini wabobabe kodwa-ke kufuneka ahlavela amhlola akwaliwa lokuthi vele namake uyenda amhlole lesithi-ke nangalesikhathi kwentekile lokuhlala kwawinwa ngumake phecelezi le-custody iyawinwa ngumake akasonzele nababe abangasothani ngoba la kulamadela kusothwana ngalabantu athi baba hawu ngeke nangabe ade awakukhulela ekhaboneni angeke ngimondle angeke ngisasonzele so uyaphuma-ke lo baba empilweni yalo mntwana namakase uyihlwa akakunaki agcine mhlawumbe sekanalezi zondo lo mntwana ukuthi vele into lengibabe ngifune kuyibona banezondo vele banezondo kakhulu ikakhulu kati nangalesikhathi lo babe sebagcine vele kubonakala ukuthi abakhoshelane namali kodwa abese nje sowuyalahleka sowulwa sekuliwa ngalo mkhaya labantwana banalezondo sukhanza ukuthi lokunye uyethembisa bathaka basahlezi uyangithembisa ukukhumbula ukuthi ngwesibongo sakhe mina kodwa kabasakuletha noma akasabe asasonzela kimi okay niyabathola labantwana sekuze kunesikolo nje sale correctional bayasitakala yini lela kuqondiswa khona timeli niyalanzelela yini nasenibatfolile noma nani niyide indzawo yokuthi ngingabafaka eklasini nibakhulumise ngiyacabanga ukuthi nabasuka bakeni khona lani bayisa khona bayasitakala yini abantwana bemageni nasenibatfolile basitakala njani sibatholako lengathi bayasitakala ngilolo sasuke lo mntwana vele asasesele sekuthi ngiyaphuma kuyo le nombolo uyafuna kusidwa uphume kuyo kodwa lelo khanza ukuthi ufuna kuphuma kodwa sokumeme amacala lamakhulu la ngemuva bekusolo kuphenywa kufunda sigebengu sanalo macala vele kuyawuthi kubukedwe ubonakala ukuthi akahambe phela ojika ngale acondziseke sikholelwa ukuthi khona bayacondziseka njengoba bayafunza kwenteka konke kodwa-ke ngoba indzaba ye-gangsterism siyithola eminyakeni lophelile kucala nje ukuthi sibone ukuthi labantwana ungathi bangene empishini so labaye khona lekwentekile vele kwabonakala ukuthi abaye esikolweni evula amasango basele ngekhathi kwanyalo sisalanzelela sithole lokuthi bayasitakala kodwa-ke ngekuhamba kwesikhathi mhlawumbe siyawuvana sekuhamba kuphela leto dukulu sebaphuma-ke ukuthi kuyoba asangumuntu kanjani okay ngoba mlaleli siqhuba lo hlelo sasibeka umuno kwasekungena nayo imbuto sesiphumele ehlelweni siqala lapho kanti-ke iyaqhubeka lenzima lo mbuto walenza ye-tattoos lokuthi le midwebo badwetshwa ngubani nabaniqoqela uthi-ke kule ndzawo la kangwane la kwentiwa khona la kudwetshwa khona le midwebo le uthi ngete kwancane fayini lokho ungamphendvulisini umlaleli
Ngiyabonga kakhulu Mnguni. Ngingaveta ukuthi liningi lalabantwana lethi batholako kule mihlangano labayibambayo lapha sithi Hlahla. Banayo indlela labo boss yokubadweba ngaphandle kokusebenzisa leti ndlela television. Okay. Bayabadweba nje. Labanengi babo sithola lokho udwetshwe vele lapha emenene. Adwetshwa ngale ndlela yabo yalamagenge. Ngoba banendlela yabo yalobadweba. Basebenzisa nje uhlobo lunye lokuthi sitawuhlanganisa nakho nanakho. Bese siyamdlova lombala ngale nto lekhaliphao. Sesiyayifaka le nto lesesiyayike sitiyatiyele sesakhiwe. Lesitawunamathela singesuki. So nje labanengi batholakala zvele badwetshwa le. Bakhona ababili bathathu lesithole ukuthi labantwana bayawasho lawo leto tindzawo ukuthi sine siye la. Kutholakala ukuthi ude kuthi nawufika kulomuntu uthi nawe umntwana uthi wamdweba 2019 sekude kahle lokufakazi vele ukuthi uye indlo wamdweba. Okay. Kodwa nje bayakhomba tikhona yalendzawo lapho tikhomba ukuthi la bayasidweba nawude nje nawe ukuthi mina ngifuna nimdwebe nako. Bafike badweba. Siyekhuta ke kakhulu kulolo hlangothi nje kulabo bantu lapho. Elomunye nje kusitona kiwa kwatholakala kusune license ekuthena wenda tingcwele. Kodwa so unako le mshini kwela lamathathu. Kwasina kusonzelwa kuye kwatholakala vele lijali likhalela gcitha la kuyi event lakho. Ngoba bayahlebelana nabo soyafuna ngala. Sekuvakele kusahayi akugcini ngale tinwele. Kukhona lokuyi ipeace job leseceleni. Mfundisi sicedzela inzima yasevini ayiphelele. La mhlaba ufuna make ayithathe ngako. Siyabonga Simelane. Make evikini lephelele wende nakulokuthiwa i-awareness. Qaphelisa ukuthi emangweni kunenje nanako. Bengingafisa ke kule mizuzu lemncane lesinayo nakungaba khona la ngakusho kubadali sendeni sibadali siyathi ke ngoba sikhuluma emoyeni khona letinye tetinto la ngekatikhulume atimise ngetinyawo totimbili ngoba akufuneki sithi siye lapha sikhande nje sihlomisa labanye laba kule mikhiba kodwa khona tinto letinye latikhulumile longa cishe ubone ngato nawumdali ukuthi umntwana wami ungathi sekukhona lokungahambi kahle nekuthi ke angaqwayisa umdali manje ukuthi ende njani kuze sikhone kubamba lesifo. Nako nje netikolo divaliwe bunengi lokuthi asikhathata nje sibadali. Sine sikhulele tinkomeni mazibuko eleke ngiyanyalwa esakwathi nekulusa funje nekulusa silwane kodwa inyama bayile qhubeka kade manje. Siyabonga. Kungaba ukucela abadali nje ukuthi kokucala asisonzele kakhulu kulabantu. Singasivula isikhala asisonzele ngelithando nangenhlitiyo nje ukumlalela nangabe kukhona la kuvetako noma ngabe uyacela nje umethembise bese uyazama ukufeza lokho nangaphula ukhona futhi nangabe ukukhona hlala naye phasi umntwana umvedele leso simo lenibhekene naso ekhaya lesenda kuthi mhlawumbe ungafinyeleli kumendela lokho la kucelako. Labantwana balimele labanengi baveta kuthi balimele enhlitweni. Kubonakala ke kuthi ngithi thina sibadali naloya lo hleli nemngane ungaba wemfuweni ungaba kuthi kukhona le nzima lesingakayidlali. Ukhona umntwana lo vete kuthi nangimake nangibuya ngiveta kusesikolweni bayantana nabo lokuthiwa yibullying. Uthi make sowucalile ke utshela lo mntwana umntwana ngacula ke ngaya kuthishela. Uthi nangifika kuthishela wasithishela esofuna attention. Uthi ke ngicina ngijoyina libandla ngijoyina libhuli ngoba iligenya uze ngithole ukuprotecteka. Umntali akamniki indlebe umntwana uthi hayi asengiyekuthishela asishe ho wena ufuna kunakwa wena wathi umntwana shothi kude lo ufuna kungilalela
wasike olikhambi usangivele ngiye lapha. Angivele ngiye kulolo ngisukubedako ngoba uyatiwa phela nenombolo. Usukubeda nje ufuna sijoyine inombolo yakhe. So dikhanza ke lo mntwana ujoyinile. Kusho ukuthi nje kukhona kungakadlalwa umntali. Kuleso leyo ntsabana le. Lokunye Ucabanga ikunene ukuthi yini le nto lo mntala angamniki lo mntwana indlebe. Ngabe kuba kuphishaneka lokuthi vele umatasa sonke isikhathi. Ngoba phela nyalo kushunyalwa ukuthi bantwana asibalalele. Itolo besithi ngikhulume nemntwana. Kodwa la mhla ishintshile le amen. No. Khuluma nemntwana. Uthi umbuzo ngikhuluma nemntwana. Uthi umntwana bayangihlupha. Hayi wena ucalile. Ngicabanga simelane kokuthi khona lapho yize lolulwimi luthi asibe nesikhathi. Kepha again on the ground kude lesikhathi kubadali noma abadiniki lesikhathi uvuka ekseni umdali ngabo 5 labanye nga4 labanye nga6 ahambele ukuthi nga8 abasemsebenzini uyawuphuma nga4 nga5 usemsebenzini nakabuya nsambama lomunye emashingweni noma wedlula ngasemashingweni lomunye wedlula ngasesontweni lomunye wedlula ngasejimini ekhaya ubuyela nga8 nakabuyela nga8 labantwana solo babodwana noma bana nalobagatsako nakabuyela ekhaya nga8 ageza thola kudla ziyalala kude lesikhathi sekuthi angephule ngala kuze mane into uqitha 10 minutes nemntwana nami 20 minutes ngoba akusho ukuthi sizabahlale labo babuka nemehlweni labantwana kodwa kukhona nakuthiwa yi-quality time lapho wenda lokukhona bakho njengemdali kufakale asikwendi-ke sibadali ngoba kukhona lokunye ukhanda sithi nje khona nileti sibeke embili kwedlula lo mntwana kanzi wenda lo mntwana akalingisesagila so nasikhulele ehlathini Sadalwa nazo zadalwa ukuthi sikhulele ehlathini lapha kufuna umdali ubuwende lokukhona bakho uvakale kube khona ligama lolawulisho sineke sunza incwadi lengcwele uthi uNkulunkulu kuDuteronomy 6 na usuke evesini lesine wafika ku9 yatini ukuthi uNkulunkulu munye adlule athi ngikalaja ngikhuluma onke lamagama asilamagama lengeniyalanga akabe selihlidwe leni khona nani yawulala niwakhuluma nani vuka niwakhuluma nanihamba emgwaqweni niwakhuluma nanihlala phasi niwakhuluma kude lokukhulunywa ngumdali umntwana ngiko kuvakala kulalelwa lokukhulunywa la ngaphandle so ushido la kunene angamlaleli mina nathishela akangamlaleli utamlalela ke loya ngoba uyamva khona la kushoko la kuyo so yabona ukuthi vele nasinginganjinja lesonto kubuyela kunako simelane sikhulume nawo lo behlelwe ube ungabi khona kanti ukhona bekhona nje ngesithunga make bekasakhuluma lapha nde umdali nginaka ukuthi uthi bantwana asibalalele wenda sibonelo sana ngilongazange alalelwa wayakuthishela wangamlaleli wasokuthi uya ngale lo muntu alokwathi kwafika nje ingozi asingihlole isikhoma sebantwana nabo ndikuloti ivaliwe indzaba yema report mhlambe lo mingi umuntu ayifihla report umbaketi kahle uthi naso uyahlola lapha esikhomeni khanza kunemuko khanza ku nemakamputhi makondo hawu nomfana umukwa konje njani lokho ukuthi leti khwama ngoba sekunala bobhake kaze uzumdzingele ibhaka ukufaka ama exercise sekunalala ababathandzako nje mabo betitayela lokuthi kubaleka kanganani kuhlola umsebenzi wemntwana kuhlola tincwadi kuhlola leti khwama timazi
Umcoka kakhulu simelane lokho. Yiko lokunye nje sinayo nanyalo imidwebo le etholwe badali etincwadini tebantwana. Ekubeni sicale sinathi sibukuseni labantwana. Umngane wakho, umngane wami. Bavula abadali etincwadini base bayathola. So bantwana vele bayakubhala lokho. Lokhu ngule midwebo lesihambe nasibonene buso nebadali. Sibekuselana yona siyabona la imidwebo nayo. Nalolu gwayi lolushada ngoba le mizaba inombolo ehambisana nalolu gwayi nakhona utawuthola la esikhwameni lokuhlola nje kakhulu lesikhwama sakhe nalamakhikha lamabhuku nawo umfana uyawuthola kusokhona umkhulu lo mukhwa ke futhi nawo uyahambisana ukhanza ukhona la esikhwameni ngoba bayativikela leti nombolo kule mithetho yabo atihlalisana so ufuna ativikele utawukhanza lo mukhwa noma ngabe sengilatakhele kuona instrument yathi ukuthi soyasola kusengela so seyigengele kungenteka futhi amathuba sikwasami amaningi kakhulu ukuthi utivikela nje kulenye uhlobo lwegame. Umkhulumisa njani lo mntwana ngikhulumela lela ngasinemfundisi lapha kusi bekangekho babe nathi lo make uyekhutha kwakhwica kwemfana umkhulumisa njani nasekabonela amathulusi lawa ngowancema ukuthi awesaba ngawuyela ubonile lapha nakusuke mhlawumbe uyibeka kubabe afike ente njani ngoba ngenteka ete ngelulaka ubathi umkwa wena sola lamajaza ijaza umkhonyana leza lesikwameni kungaba ukuthi nyalo nje lo stala simelane uyashaya umdali ukuthi lo mdali nithi ngikhulumisa lijala lakhaya lo ngikhulumisa sibona le mibhalo sinasize siyalikhulumisa lincane lesesikolweni lithi hawu ukuthi kuyevuma nje lithi hawu dala majoyina joyina 2019 hayibo uthi ke abadi lakha badi lamuhla uthi babe ngiyavevetela ngoba nangithi ngikhuluma naye lokuthi hey le nto le athi emaphoyisa usathi hayi kwampela kwami lo ngilolu joyina uthi leli vise elikhulu vele kunalelami uthi ngiyabona ukuthi ngidawona kungcono ukuthi ngimlethe sithi ke sivulile tandla ungamletha vele kithi sihlale naye phasi ngoba wakhuluma tawugcina nawe leli vise lishuba sekuvuka ukuthi phela ngeke umbeka toilet ekhaya ukubonje dibeke ukuhamba kusevele ugcine uyamthandazela alimali kulokunye vele naye noma limade wena shaya inkulu phethe emageni kulinyatwa nomlomtsana sekulinyatwa wena siyakhuthaza lokuthi asibonisane bangesabadali kutakini sitokhona kubonisana nangabe isimo sisangeneka ngoba labantwana labanye bona bayalifuna lo sito useta yena la kuumntala athi bengijoyine lento into sengifucatha ngente namacala nawa ngithini lapho ke sithi umntala kangaphakami vele ulingane naye ube kule nkinga lasakuyo utokhona ukuthi umsite ude naye ade ukuthi le emaphoyiseni awuyikomlahla uya kuyosidakala ukuthi aphume kule nkinga nekuthi ke kutholakala lokuthi vele uyafuna ukuphuma ngoba ngenteka nje lona uthi wangena 2019 mhlawumbe inceke khona lokumchazako ninenthaka aphume kanti na ukhona lokumchaza ukuthi lumela mlaleli nayo ke indzaba ubhekiswa kubo batali ukuthi sibakhulumisa njani bantwana asibalalele nakukhona labakubikako. Siyabonga Simelane lesingakusho kokucala ngibona lokho ukuthi asetameni yebo inhlitiyo ayilali namuntu asingayi ngetinto letimbili ubuhlungu nekuthukuthela saya ngalokho lokubili kuningi lesingakwe lapho ngeke sigalajelane kodwa siyanqengana ukuthi asetameni ukuthi sibakhulumise kahle titaba khona tipo la tawuphunyuka khona ngoba lokunye lokwenta ukuthi leli gwebo liphakame ngibona lokubona apho sangakhuluma Swati lesijulile sakawo la utawukhanza ukuthi
uve umuntu lophuma la etibilini intaba aphakamisa live naw ngumdali uve ngathi ungambulala njengentwala ngoba wena awuzange wakwenda kubadali bakho lo satelwe nguye sokuthatha lesibinzi bogogo bebathoka naniphala babulale emqanza bahlangana nje ukuthi kufaka faka nakenda leyo nto leyo phakama lento lephakama nakuwo uve ngathi ungamchichoba kanti kungwendeka uthi uyamqhoba aqhobe wena bese soyaboshwa vele nje kulesi sikhathi angithi ngenxa yokuthi sowulapha usalutsinzibele wena ngakho ke asetameni lokho ukuthi singayi ngebuhlungu futhi singayi nangekuthukuthela kodwa sibakhulumisa nasehloka lapha sibike vele umlaleli ukhona naye line lohlelo luthi impilo elikhaya nikwakho kwalo sawubona ngwana siyaphila babunjani wena usivalele umsakazo wakho ukuze sitekuvana kahle ya solo iyakhali wireless emva kwakho yes songconywana kenyana Ismelane ngikhuluma namafifana lapha kanjani iyo futhi ona indaba leyikhuluma mana sigcizelele vele indaba lamabhengu manje ubuhlungu into lengala ngaphandle ngoba nathi siyahamba la ngaphandle athi ubeka sokukhulunywa letinombolo athi ubone nje siyabona ngehalo le angitshele nje ngikweshe no lendlela engibika ngayo vele ngoba lento ayidingi nalabo batali bekubodwa ngoba nami nje nangibona singumnakethu lokuyafuna ukuthi nami ngithole iqhinga ngomside kumtshelisa kaphuma emzini yebo siyabonga madam uthi mavivana lapha nabobhudi akungabi ngilabadali kuphela sho sekuyalekelelwa seke yinyanza leyo la sekuyabanjiswana kunjalo siyabonga kakhulu kuye umlaleli kuvele kumema wonke umuntu kuze sincobele indzaba yethu sonke nje into njalo iphelile akusukume wonke umuntu futhi ke laba bobhudi ikakhulukazi nayijoyinwa ngumntwana lomncane banako lokuthi basheshe bethuke ukhona nje lo bavele bamkhute ilanga linye bathi isuselelo wangisusa sisesiva sevathi bangena ngeliswati bona labana kabo bamtsenzethe nguye lo ya afuna lusitoko lokusisengicimaphi waphetha vele sitaka ayicima sekulohlelo impilo elikhani kwakho kwalo sawubona mlaleli usemoyeni lishonile baba mandino la
bona labantwana babubani benjani ngakhandla ukuthi kuyanyisa nalokuthi kule ndawo ukuthi sekwenziwa imisebenzi yobulwane imisebenzi ela ayikubuke lo muntu osefakala utholakala nje umuntu asibhala umtimba akulandelele usefakala usibhala umtimba njengoba unakwenzani nawe bonke siyakhanda ukuthi ngemanje kwentatile lethi ayeka besikhuluma nalabanye lethi lapha sikhuluma ukuthi siswathi kuyafunakala kwentela yethile kufana ukuthi siwakhanda ukuthi mine kumbe nginemali sekuthengela umuka amnyaka esisiqeji ngoba sicathi lakwenziwa ngesiswati lokwakha ibulungu siyabonga amazulu nawo Siyabonga Mandino Langa itolo besitshelwa ukuthi wabona umuntu anemidwebu uhambela khashana bese ayicale nyalo lento lelo uthi lo muntu udwebu umukwa lo muntu uthi hey waphobula lo muntu ukhuluma indaba yenhlala kahle ngike ngayisi kancane ukuthi vele inhlala kahle yemntwana funa inakwe kahle likhona lidiko la likhuluma ngenhlala kahle yemntwana la ewalesini ukuthi noma khona nabantwana labaphikwako lokuthi ngabe vele ukhula njani umntwana uphika amphike lo asasibanenge usho ngani ukuthi wami umntwana sokunondilo nje akasathiwa ukuthi ulamoyeni nje angahlala njani angangeni lapho bayamphika naloma akasathi ukuthi awenda njani ngithi nikamkabi ninaboys kumele Siyabonga simewutayibheka ngale ngeke kwemithetho mina ngineshwana mhlambe udange lapha simelana kuyangihlupha mina lokuthi ngitshelwe into umuntu wesigaba lesingakahambi kahle empilweni kuyangihlupha lokho ngoba kuthi nje ngasukuma ngimncane ngitshele abantu abadala ngemntwana anginaye nalo mntwana wake lo munye umlingani wami Shumayeli nje lo Dumile usekhona ungalesikhwahlande wafika washumayela enkonzweni emndeni wakhuluma kahle kakhulu ngekukhulisa umntwana nakaqedza bonke bafike bamchala siyabonga Ncebo siyabonga Ncebo siyabonga Ncebo lo mnye gogo etale emva wafika wangamchawula umfundisi wafika wambuka emehlweni wathi banganani abantu bakho wathi ke wo lapho 3-4 years wathi ngicela ukubuye nase bana 18 ka 21 ngoba uthi ngilomfundisi ngeba buhlungu laba sebangiqhawule bangidusa babonga lo mdzala sokukhamba ukuthi uthi kulo between 18 and 21 lo munye abantu abami wadalisa lento yalogogo ngiyikhumbula kuyangihlupha ke mina lokho ngoba lokufundisa incwadi kuphela kodwa kude lokuhambile hayi simelana Dimathi Elikhuni nangabe elikhuni asithatha umlalelo selayinini sehlelweni siyakumela ngolomhla sawubona yebo etolo kumabona bulawo ngosiyami abantu mfowethu siyabonga hlobo selikhuluma ngaso ukuthi mayesimjoka bamjoka abantwana bangumlibalo yembili bamaintaina ilegacy nefamily neyelizwe nje ichubekele phambili ngenxa yokuthi bona baphekile yiko nje siyamthanda Proverbs 22 verse 6 lokhu ikhulisa umntwana ngendlela leyoba ngiyakhe leyo nakasakhulile angasuki kuyo kwangathi vele sibatshali bebangachubeka babe naso isikhathi sebantwana Nezmathezi sibonga ukuthi kunemithetho lefake esikhathi ko-section 29 lokunge-rights ne-responsibility emntwana for-Children's Protection and Welfare Act number 6 of 2012 for-Human Rights Charter on the Rights of the Child. Siyabonga nje ukuthi bantwana ngosami bangachubeka bizi banakekelele
kuze lize lichubeke maintain legacy yayo. Siyabonga kubaba Mbethe. Ngidawunika imali kunene. Umfundisi ukuthi abasozvalele umnyango. Hlelo impilo elikhaya nikwakwalo indzaba yemagenge. Uyakhuluma lapha Mbethe. Uyaqaphuna umthetho bayifunza ngeconstitution umthetho sisekelo. Jaja kufanele udlalele kulo. Na ungawufunzi. Lokho ukuthi letonke letinto leti letisemthethweni ufuna sitisebenzise. Ungabe akho ayigoqota timanza ngathini. Kungaba kudibokela nje ngoba lenzaba le iyasihlupha kakhulu enhlizweni. Mina nje ngihlupheka njalo nangihlangana nalabantwana uva letimo lokuthi emakhaya vela kahlaliswana kahle. Siyaticabanga nje sisihleli kahle. Kodwa ukhona umuntu losebenza ngemuva longumntana. Sikhona silakhaya ukhangiso umntana vele ukhonela nje lokuthi ngoba samlethe emhlabeni. Kodwa le ukumnikeza nje akhule kahle simnikeze uthando akukho. Lo munye uveta uthi yena uthi nakafika ekhaya kuvalwe isikolo kuthiwe awungabe diyawuvula kumele esikolweni. Nasesikolweni nakathi ubeka lunyawo nje divulwa isikolo lithi ligama hawo usafa nengabe niyavala nibele ekhaya. Lokho nje kusho ukuthi lo mntwana sokuletha kaphila estradini. So ukubonga nje ngibongele nako kubona masibuko lokusibida sicoce asinawo uma uyikhuluma siyayikhuluma uyawuze wonke umuntu aphendule. So siyikhuluma nje kunakwe umngane. Murasi Asibonge Mboni. Asigcizelele ukuthi sibadali asegameni kuba khona impilo yabantwana. Sitokwadi ubefa. Sitokwadi usho lutho kwethu. Siyabonga. nalele ngalawo no baba mfundisi dokotela Reverend JV Mazibuko hambisana namalungene la ubuya lapha emaphoyiseni nibo laba hleka leti ndzaba temagenge laba hlangana nato cishe malanga onke bayakhulumisana nebantwana sekuvakele ukuthi labantwana bathola njani bakulento lenkunakile ukuthi sibadali asibe nalo liso abantu babethu ikakhulu nje laba sebancane nekuthi nje ungabe utiphatha njani umntwana sihlole nalapha etikhwameni nakabuya nenvo umntwana lo ongazange wamthengela yona mbude ukuthi uyithathe lento futhi umcela ijikise ngoba kusene kwenteka uthathe kwalomunye ngoba phela kuwe baqala kancane ayithathe lento angayibuyiseli so webile ngaleyo ndlela uma siyoba neliso abantu babethu siyawukhona mhlawumbe leti tinto sithiwa sithi gwema uthi ke la kunene lokhamke emaphoyiseni bativulele tandla nabo umntalo uyabona ukuthi no lo mntwana ngenteka ungakhona ukumkhulumisa kahle hambo yakubo batakhona ukuthi bakusite ungamletha umntwana bakhona ukumkhulumisa baqeqeshekile ukuthi umntwana ukhuliswa njani umntwana utawubhoboka ukuthi hayi vele sengifikile kulento lo munye asho siyathi angiyithanzi lento ngangenziwa nginasimo nasi akhululeke umntwana asesemncane ngalawo umlaleli kwalomhla sishaya silibekela hlelo sikhola ukuthi inkosi yena ivumile ivikile itabo ngelisonto ngesikhathi sifana nabo tiyawutekwa leti ndzaba impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo kwalomhla sithi usale kahle.